ženski nemiri, odnosno ženski bunt radi plaćanja školovanja i to im je dao još materijala da se obrade jednu temu sa jednog aspekta koji nismo navikli čitati u tisku, u masovnim medijima, jer živimo u društvu u kojem se uvijek poštiva masovna svijest. Ono gdje je masa, tu je odmah i politika, a iza politike tu se javljaju i mediji. Dati kritiku sa jednog drugog ugla znači stanoviti obratnost i znači već unaprijed biti spreman da će biti jako velikih otpora, da će biti velikih kritika, da će biti neslaganja, a to je upravo i svrha ove publikacije, da se pokrene jedan proces i da naprosto, naprotiv, da se krene sa mrtve točke, da se prestane tolerirati jedno stanje koje je neodrživo. Htjeli ne htjeli, mi imamo jedan određeni svetonazor koji smo stekli tokom dugo vremena i taj svetonazor se dosta teško napiše. Plus toga, one se bore za kulturu rada, za kult rada, objašnjavaju odnos desnice i ljevice i drugim riječima dale su jednu citariju koja je sadržana u priči Andersenovoj Car je gol. Da počnemo od početka.